Dobrodošli na FAIR webinaru gdje radimo tretmane drug drugima. Sa nama ste sada Daniela i Vida. Vi ste završile, jel da? Jesmo. Da. Koja vam je bila tema? Koju temu ste radile? Daniela, ja sam bila procesor, na nju sam radila, ona osjećala strah od napuštanja starog posla. Ok, Daniela, pošto si ti bila klijent, pitala bi te kako si se osjećala prije tretmana i kako se osjećaš sada nakon tretmana? Mogu da kažem da nekoliko dana pre nego što smo uradili ovaj tretman sam baš osjećala jako veliki strah koji se manifestovao ovde u donjem delu vilice, vrat i ovde u grudima. To je baš bilo jako ovako somatski u telu. I jako mi je bilo teško fizički taj strah da podnosim ovih nekoliko dana do tretmana. A sada ne osjećam ništa od tih tegoba i nema naboja. Nikada su u pitanju ni misli, ni emocije, a ni telo. I što bi podijelila sa nama? Što si recimo osvijestila iz razine nesvjesnosti, što prije iz svjesnog nisi bila u mogućnosti da osvijestiš bez tretmana? Pa osvestila sam da taj strah je u stvari postojao tu i da je njegova svrha bila da ja osvestim koliko sam ja u stvari jaka i moćna, da je to u stvari bila njegova funkcija i sada sam svesna da ja sama sebe u stvari najviše počim sabotiram u svom životu i u svome radu i da taj strah je imao tu svoju svrhu da osvestim te sve delove sebe. I koje mogućnosti vidiš sada za sebe i za svoj život kad si to riješila? Pa sad nekako lakše dišem i mogu da udahnem punim plućima. Baš sam puno kroz tretman i kašljala i imala tako neke te senzacije kašlja i bila sam blokirana nekako u grlu, nisam mogla da se ispoljim ni da pričam. Baš sam bila čak paralisana u telu nekako. A sad sam onako kao da je sve sad to maknuto, skinuto i jako se dobro osjećam. Tehnika je stvarno dobra, to znamo svi. Hvala ti. Vida, Molim. bi ti dodala kao procesor? Pa evo, nekak sam osjetila da je Daniela na početku baš bila u strahu i grču, ali osjetila sam kako se opušta i nadam se da smo uspjele doći do nekog rješenja zajedničkog, odnosno da je ona uspjela doći shvatiti, što vidimo da je uvidjela da je zapravo strah slučaj o tome da ga se raskrinka. Hvala ti, Vido, puno. Molim, hvala tebi. Ali želim nekog posmatrača još nešto da doda na to? Ako ne, onda hvala vama puno. Vidimo se sljedeći put. Hvala i tebi, Kacija, sve najbolje. Hvala, vidimo se, bok. Dobrodošle Verica i Jasmina. Koju temu ste radile? Ovako, radili smo temu, Verica je osjećala bes zbog sabotaže. Znači, ona je čitav život sama sebe samo sabotirala. I sad bila je prilično autentična. Bilo je malo neki trenutaka u metapoziciji gdje se gdje je malo kognitivno razmišljala, ali sve u svemu, ono što je jako bitno da je emocije doživjela na najpravi i autentičan način, što je jako bitno. Mislim, bitno je sve naravno, ali došla je ona sama do uvida. Normalna stvar, ovo je i moja tema, znači ja sam se isto tako dugo borila sa ovim, nemam više taj problem, ali sam osjetila, znači,
bilo je tu malo od emocija koje su me naravno dotakle, gdje sam se sva onako ježila, što znači da je još uvijek bilo u meni toga. Tako da ja sam lično zadovoljna sa Vericom i mislim drago mi je ako smo uspjela. Mislim da jesmo jer zaista bilo je tu malo onih nekih stanja gdje je njoj baš dolazilo i gdje sam i ja isto osjetila da plače, da vrišti, ali ja sam je zamolila da pusti sve iz sebe šta god da se dešava u tom trenutku. Željela sam da joj pomognem i sama sam to tako nešto osjećala. Ali mislim sve u svemu da će ona dati bolji uvid, jer ipak ona je radila sad ovaj tretman, a ja ono što sam ja vidjela, mislim gdje sam došla do te spoznaje kao i svi mi da nam sve dolazi to iz djetinjstva. I da tek kroz ovaj tretman spoznamo i shvatimo i dođemo do tih uvida odakle nam stvarno sve to dolazi, a da mi sami nismo svjesni toga i to nas proganja kroz čitav naš život, nažalost. Ali opet da kažem, hvala Bogu i hvala ovoj tehnici koju imamo da možemo sa ovim, koja može da nas osvijesti i da shvatimo i da spoznamo i da na kraju živimo slobodni i u miru i u ljubavi. Mislim da je to poenta svega ovoga i što je velika stvar. Znači, toliko izgleda kao jednostavno, a tolika dubina u ovoj tehnici zaista stoji i nalazi se tolika dubina da je to nešto nevjerovatno. Toliko od mene. Verica, kako si se osjećala prije tretmana i kako se osjećaš sada? Šta možeš da kažeš? Ja ne znam, prvo da se zahvalim Jasmini na fenomenalnom tretmanu. Osjećala sam se, znači, ne znam da li možda ona osjećala, no tako besno ušlo prosto u večeras u celu priču tu, ali sada se osjećam fenomenalno, kao potpuno nova osoba, druga osoba i stvarno ne znam šta da kažem, jer ja sam negdje na primjer od maja u grupi i krenula sam da radim onako i onda sam bukvalno celo leto nisam nijedan tretman uradila, nisam prisustvovala nečemu i onda prosto svakim danom je taj neki naboj, to kao sve sad ću, neću sada, evo, mislim, bukvalno ta sama sabotaža koju ja sebi ceo život radim kao i onda, mislim, ovu temu radim drugi put, mislim, pošto kad sam krenula, Tatjana mi je preporučila da odmah uradim to i uradila sam, a sada ovo mi je drugi tretman, sama sabotaže i sada su opet izašle neke emocije, neki uvidi koji prosto, čak nešto kad sam bila mala, kad sam bila beba, prosto mi se pojavila ta neka odvojenost od mame, pošto je ona morala jako rano da počne da radi, pa sam bila kod baka, tetki, ne znam ni kome je čula, tako da to mi se pojavilo, pa taj neki period iz škole i svašta nešto, ali mislim sada sam potpuno onako, nevjerojatno je stvari kako je moćna ova tehnika, kakve stvari u stvari iz nas izađu na površinu kojih mi još nismo svesni. Da, to sam te htjela pitat, šta si osvijestila sad iz razine nesvjesnog, što iz svjesnog bez tretmana nisi bila u mogućnosti da osvijestiš? Šta je to? To sam osvestila, u stvari tu neku nezaštićenost, u stvari tu neku odvojenost u tom ranom djetinjstvu od majke, kao tu neku nezaštićenost, to sam osjetila, onda podršku i u stvari i u tom isto nekom djetinjstvu odvojenost od oca, od neprisustvo oca u mom odrastanju i mislim on je baš mnogo radio i često je bio odsutan od kuće i tačno sam to osjetila sada u ovom tretmanu da je to i eto. I kako si, recimo, sad, pošto si rekla da si radila 2 tretmana na temu samosabotaža, to ti je drugi, da li vidiš razliku u tvoji reakciji na to samosabotažu? Recimo, kad se ti
možda pojavi neka situacija opet gdje vidiš da sama sebe samo sabotiraš, si moguće primijetila kakva je tvoja reakcija, da li je tvoja reakcija drugačija sada na to samo sabotažu nego prije? Pre ovog tretmana. Da, ili između Ne, sada je samo, u stvari kad sam uradila taj prvi tretman, kao sam mislila da to ne može više da mi se pojavi, a u stvari se pojavilo i samo taj bes u meni je rastao, zašto to opet radim sebi. Aha, znači otvorilo se nešto drugo, da. Da, sad se potpuno neke druge stvari su se otvorile u ovom sada tretmanu. Na svu sreću, jer sad si riješila da, mislim, baš na svu sreću. Potpuno su se neke druge stvari sada otvorile. Nadam se iskreno da smo rešili, ali... Dobro, ja bih još nešto dodala, ako može. Verice, zamolila bih te da odradiš obavezno temu ljubav prema sebi. Da, radila sam tu temu, radila sam. Ali ću uraditi opet. Naravno, jer sami smo sebi najpreči, jel tako? Da, upravo to, hvala. Hoću. Hvala i tebi, srce moje. Super. I reci mi, Verica, kakve mogućnosti vidiš sada za sebe i za svoj život? Kada to vidiš? Pa vidim u stvari da mogu sve samo da nekako otvorim srce i u stvari da verujem u život i da verujem u ovu tehniku i da sad što više radim tretmana, da prosto to sve što je skriveno u meni da izađe na površinu, da se to reši i da živim život. Tako treba da živim u stvari svijetom. Igramo te igre, što kaže ova tehnika, sami sa sobom. Jeste. Ok, da li ima neko od posmatrača koji bi želeo nešto još da doda na tom? Ako ne, onda hvala vam lijepo i vidimo se sljedeći put. Hvala Jasmina još jednom. Hvala i tebi, srce moje. Vidimo se drugi put. Ja. Ćao. Ćao. Dobrodošli Maja i Milina. Koju temu ste radile? Ko priča? Hoćeš ti, Milana, da kažeš samo? Ajde, temu koju smo radili večeras bila je osjećam bes zbog ćerkinog ponašanja. Maja, kako si se osjećala prije tretmana, kako se osjećaš sada? Pa, baš je bilo ne samo osjećaj besa, već i ljutnje i nemoći i razočarenje i tuge prije tretmana. Sada smo to sve počistili, anulirali. Osjećam se rasterećeno, slobodno, ako bih rekla. Nema više toga. Mnogo bolje. Šta si sada osvijestila iz nesvjesnog što prije nisi bila u mogućnosti? Pa da to potiče još iz mog djetinjstva i da je veliki uzrok svemu tome moja majka, između ostalog bila i te neke odluke koje sam donela tim nekim trenucima u djetinjstvu. Tako da jednostavno sam shvatila da je bila kvaka, odnosno taj obrazac koji sam nesvjesno ponavljala. Ok, i kakve mogućnosti vidiš sada za sebe i za svoj život kad si to riješila? Pa sada kada sam uvidjela odakle to potiče, odnosno šta je uzrok, a mogućnosti su da to promeni. Odnosno da se ne ponašam više po tom principu. Jednostavno da izađem iz te matrice. Prosto rečeno, već sam izašla. Milena, šta bi ti dodala kao procesor?
Pa baš je onako moja doživjela vrlo emotivno tretman i kod cilja emocije je onako prvo je negde plivala na površini, kasnije kad je onako baš zaronila, otkrila je i zašto je zapravo taj bes, emocija besa kod nje i tako to mislim da je onako baš bio odličan uvid za nju. Želite da podijelite šta je to bilo? Pa ne. Pa, Zadržala bih za sebe, ako je moguće. naravno. Reći mu samo da je odnos sa majkom. U redu. Super. Da li bi još nešto dodale? Ne, jako bi se, zaista sam zahvalna Mileni, jer je to fenomenalno odradila. Ne, zato što je to i moja tema, isto je to našlo se, uvek se nađe i drago mi je, uvek to bude, ja mislim da uvek bude dobro. Eto i to je to. Ima neka tema sljedeća tema koju bi preporučila Maji, Milena? Maji malo pretke da radi, malo odnos baba, deda i čak i prabak. Eto, malo sa tim da potraži tu neka rešenja svoja. Ima li ko od posmatrača da bi nešto dodao još? Ako ne, onda najljepša vam hvala i vidimo se sljedeći put. Hvala Vidimo tebi. se. Hvala, Lako noć. pozdrav. Ćao. Ćao. Laku noć. Dobrodošli Biljana i Slavica. Koju temu ste radile? Osjećam se anksiozno zbog nedovoljne ljubavi prema sebi. Osjećam se kako? Anksiozno, Zbog nedovoljne ljubavi prema sebi. da, Ok. Ti si bila klijent, jel da, Biljana? da. I reci mi, kako se osjećaš sada poslije tretmana, kako si se osjećala prije? Pa, ovih dana sam se osjećala malo anksiozno, a to sam shvatila zbog čega sam se, jer ja radim ove fair tretmane i super mi je bilo, nisam se osjećala uopšte anksiozno. I onda sam nešto rekla da ću sama sebi raditi, snimit ću na telefon i onako malo ću posle mora da onako intenzivnije radim sa sobom, jer u suštini imam koncept kako bi to radila sa sobom i sve nekako nemam vreme. Tako izgovor, posao, ne znam, nije obaveze i nikako ja to tako, ja to samo kažem i od ponedjeljka do ponedjeljka i evo danas baš sam se osjećala puno anksiozno i onda sam mislila da radim tu temu, jer verovatno to moje odlaganje rada na sebi i to je nedostatak ljubavi prema sebi i onda sam to tako nekako odradila, sad se osjećam onako opuštenije, mislim, meni je anksiozna, kako da kažem anksiozna, to mi je meni fizička senzacija u stomaku, nisam ja anksiozna da nešto paničim ili ne znam, nego to mi je samo senzacija, ja tako doživljavam tu anksioznost. U obliku tog pečenja u stomaku, u obliku te nelagodnosti, a sad se osjećam opušteno, mirno i bolje. I reci mi, Biljana, šta si osvijestila sad iz razine nesvjesnog, što prije nisi bila u mogućnosti, znači nisi mogla iz svjesnog da osvijestiš? Pa to kad sam se vratila u neko svoje detinjstvo, gdje sam se tako osjećala anksiozno, onda je to bila situacija gdje sam jednostavno videla ljute roditelje, gdje sam ja klinka koja imala sam 9 godina, pa sam slagala nešto zbog neke ocjene i bila sam kažnjena zbog toga i onda sam tad donela odluku da moram da budem jaka, da ću izdržati i da nikad više neću lagati. I zato ja od tada posle, ja sam preuzela ulogu tako jake osobe i sve u životu, kroz šta god da prođem, da li je to težak put, ja uvek onako ne odustajem, dođem do cilja i od tad sam tako prezrela laž i tako ljude koji lažu.
mislim, ono, ljudi u mom okruženju koji su, baš onako očekujem, eto, tako da budu maksimalno iskreni. Eto, to sam osvestila, ta moja odluka poražavajuća je bila to. Neću lagati i onda verovatno iz te povređenosti, onda sam to tako počela da gledam i na druge ljude. Znači, šta razumem sada je isto negdje između riječi ili kako se to kaže, da nisi u slobodi u odnosima sa drugim ljudima, nego su ta neka očekivanja od sebe, od drugih u toj smeri, jel da? To je Da. od tih svih poražavajućih odluka. Ok, reci mi sad kad si to temu rešila, šta vidiš sebe, koju mogućnost vidiš sada za sebe i za svoj život? Koju mogućnost? Pa ono, promjena moje percepcije da svako ima pravo da bude to što jeste i da jednostavno ja samo imam odgovornost prema sebi i ni prema kome drugom. I jednostavno tako da se penjem na te više frekvencije, a to mogu da radim tako što se oslobađam naboja, samo to. I na tim višim frekvencijama su i ljudi koje ja poštujem i koje ja želim u svom okruženju, ali da bi čovjek došao do toga, verovatno mora da jednostavno spozna i svoj mulj i te neke svoje niže frekvencije, da ih prihvati, da ih oslobodi, da bi jednostavno da bi duhovno rastao. Lepo rečeno. Meni je baš bilo super, Slavica je super to odradila, dobar joj glas, onako fino. Tako da sam zadovoljna, hvala. Ja, baš si mislim, lepo od tebe. I kad budeš ću ja tebi da radim. Lepo lažeš. Dobro, tipa dimnica danas da si bila. A i meni je fokus na to duboko disanje, tako da se tako i najbolje integrišu ti naboji, oslobađanje, tako da super si ti bila. Radila sam i ja ono što znam sa sobom, videla si da baš onako duboko dišem dosta kroz tretman. I jednostavno ja nisam disala samo ta 3 puta kad si mi rekla, nego ja sam u suštini gledala duboko dišem, jer tako se i oslobađam svega. Meni si ti bila super, zadovoljna sam i kažem, otvorena sam za tebe kad bude želela, radit ću ja tebi. Hvala ti, hoću. Ja sam htjela kažem da je ovo bilo moje vatreno krštenje, da sam očekivala više od sebe. Htjela sam da kažem da nije lako, nije poenta samo čitati pitanja, znači treba navoditi klijenta, treba primetiti kad nešto kaže, primetiti, dati mu neka dodatna pitanja da bi se razjasnile neke emocije ili situacije. Tu se baš nisam snašla, to mi je beše Sabira pomagala, jel da? Tu je ona nešto uletela pa je to rešila, posle mi je pobegla, tako da sam ostala sama. A šta sam htjela da kažem, osim da sam danas zimnicu pravila i da stvarno nisam imala vremena mnogo, ali htjela sam da kažem da one neke webinare koje sam ja gledala, gde za svaku emociju ide ona dramatizacija, pa udisanje, izdisanje, izbacivanje određene emocije, meni je to nešto fenomenalno. A i ja bi to, na primjer, sljedeći put kad bi radila, ja bi to uvek tako radila. To sam videla da je radila, ne mogu se setim kako se zove, mislim, nisam baš, ne pazim na času. Htela sam da kažem da sad to naravno nisam htela, pošto sam početnik, nisam htela da se glupiram, mislim da ne bude da se glupiram, ali mislim da je to nešto najbolje, jer meni su tako radili jednom i zaista to disanje je prava stvar. Osjećaš se potpuno relaks posle svega toga. I ja bi to ubacila, mislim da mene neko pita svaki put, jer onda se verovatno još u prvom krugu svi ti
naboji otklone, onda praktično nema ni potrebe za drugim krugom, jer je u stvari uvek poenta u tom disanju. Ovako, znači to sa emocijama, to je samo jedno od koliko pitanja, 20 i nešto. Emocije se ne izbacuju, nego se poanta je da se u potpunosti osjete. Integrišu. Jer ih nismo Da. tada kad bi ih trebali, nego smo ih potisnuli. A u drugom krugu se upravo dešava ta integracija. Znači u prvom krugu iznesemo sadržaje, u drugom krugu se dešava ta integracija sadržaja. Tako da je vrlo, vrlo bitan drugi krug. Jel da? A što se tiče tih potpitanja, mislim, treba je pratiti klijenta, jel da? Treba ga pratiti i njegovu mimiku, obraza, sve treba pratiti klijenta. I potpitanja naravno imaš u skripti neka ako ta glavna pitanja. Da. Pa ne, ja sam pripremila male papiriće, a klijent je bio baš zahtevan, tako da ja nisam više znala gde šta pišem. Na kraju sam okretala, ne znam gde sam pošla, gde sam došla, s koje strane sam pisala. Ali u svakom slučaju drago mi je što sam se osmelila. Mislim da ću posle ovoga ipak imati više hrabrosti. Prvo stvarno sam imala tremu, eto. Mislim, hvala vam. Šta da kažem? Idem da sredim nokte posle ove zimnice, stvarno nemam moram se spremim za posao. Eto, pozdravljam. Hajde. Biljo, ostavi telefon, ja tebi treba na kraju ono da pošaljem, jel da? Ono kao... Hoću, ostavit ću ti telefon i možeš da me kontaktuješ meni kad budeš htjela. Ajde. Hvala vam puno i vidimo se sljedeći put. Hvala. Ćao. Dobrodošle Marija i Biljana. Hvala. Hvala. Koju temu ste radile? Pa sad, osjećanje tuge zbog napuštanja. Biljana, kako se osjećaš sada, poslije tretmana, kako si se prije? Sada se osjećam kao da sam jedan veliki teret skinula, nekako kao da mi je iščupano to iz mog tijela, ta osjećanja i sve te misli, osjećaji koje sam imala u tijelu. Baš su bila onako preplavljena sa svim tim. A sad kao da mi hvali taj neki dio, znači, koji me poklopio bio, baš dosta. Da. I šta si osvijestila iz razine nesvjesnog, što iz svjesnog prije nisi bila u mogućnosti da osvijestiš bez tretmana? Pa da sam ja sam sebi kao da sam dala zadatak da trebam da živim bez ljubavi, bez sreće, bez zadovoljstva, kao da sebe pokušavam da kaznim kroz to. I da ostatak života provedem bez ljubavi, sreće, zadovoljstva, druženja, da prosto radim nešto što volim i da život provedem nekako kao u samoći. Da li znaš zašto, mislim, kako si to osvijestila, zbog čega je tako? Zašto si zabrano ili kada ili... A to se desilo, taj zaključak, kako sam ja došla sad do toga? Dobro, ako se ne sjetiš jer se je integriralo, tako da mi je vjerovatno previše mi je bilo tih informacija i teksta, tako da imam baš malo, vjerovatno malo i tu neku blokadu da bih odgovorila sad trenutno na sva ta pitanja. Jer sad osjećam mnogo neko vrstu zadovoljstva i radosti, sreće, baš sam nekako raspoložena.
I možda mene ni same sad te misli loše, niti neke ruže ne dolaze zbog svog tog osjećaja u tijelo. I kako mogućnost Jer sam ga skroz, znači, promijenila. Iz tuge sam prešla u zadovoljstvo i sreću. Fenomenalno. I šta vidiš sebe, mislim, koju mogućnost vidiš sada za sebe i za svoj život kada si to riješila? Pa vidim mogućnost da treba malo više da se bavim sobom, da nisam se bavila sobom, da trebam sebi da udovoljavam, da ne trebam da slušam svoje okruženje i da ispunjavam njihove želje, da njih zadovoljim, da trebam prvo sebe da zadovoljim. U radu mi isto izašlo da malo više vremena posvetim svome poslu kojim se bavim, jer nisam izgleda dovoljno bila posvećena, iako sam ja mislila da jesam, ali nisam. I da tu trebam neke promjene u svome poslu, zanimanje da napravim time što ću da uključim, znači, stručna lica koja će da se bave sa reklamama, sa tim nekim stvarima za firmu, da se ja bavim time i da u buduće kad donosim te neke važne odluke, bilo za posao, da angažujem stručne ljude. Da više sama ne donosim odluke i da ja budem stručnjak za sve, nego striktno da se bavim svojim zanimanjima, ostale stvari koje su potrebne da angažujem druge ljude i što više reklama. Da, i to mi je izašlo u radu, da trebam sebi što više reklama da radim, da bi mi veća količina novca došla, tako što bih posle mogla da kupim sebi novo auto, da putujem, da ostvarujem neke svoje želje koje imam u budućnosti. To zeleno-smaragdni auto. Zeleno-smaragdni. Da, bio je smaragdno-zelena boja auta. I imala sam barem jedno 10 kila manje, da, i rečeno mi da trebam da se bavim konstantno fizičkom aktivnošću, da treniram, da bih imala takvu liniju. Što nisam radila u zadnje vrijeme, baš nisam, baš sam zapostavila sad malo i svoje tijelo i izgled i to. Fenomenalno, Biljana. Marija, šta bi ti kao... Da, baš sam dobila tih odgovora, šta bi trebala kod sebe da promijenim. I dobila sam odgovore kako sam ja sebi zadala neke zadatke i da provedem život u tome smjeru. Mislim, čovjeku ne može to da padne na pamet, da to može da ti odradi podsvijest ili to nešto. A da li si rekla, kaže, ja sam mislila da ja to sve radim, ali ja sad vidim da ja to uopšte nisam radila. To je njeno bitno. Tuga nam je tema zajednička, ali sadržaj nije. Znači, ali sam jednostavno osjetila sam tu energiju i tuge i svih tih osjećanja u njoj koji su, čak su nam se podudarale i emocije i sve. Inače, ja sam zadnjih godina dosta osjećam bol u ramenima, vratu, to što Marija kaže. I sad sam se sjetila, odakle mi dolazi ta tuga, sam se sjetila. To je moja zamjerka prema mojoj majci, jer me od godinu dana dala mojoj babi i ja sam bukvalno odrasla uz babu. I uvijek sam imala tu zamjerku prema svojoj majci, zašto je ona mene dala babi? Ja kaže, dala si me na usvajanje. Često sam to znala da kažem i sad sam se sjetila od kad ja nosim tu tugu. Znači ja tu tugu nosim bukvalno od svojih godinu dana što sam imala. I zamjerku sam imala prema majci tako kad dođe u nekoj svađi sa društvom u školu, da pa budem kažnjama, dobijem batine od nje, ali nikad me ne pita, a zašto si ti nekoga izbila i on je došao da se žali na tebe, nego uvijek ja dobijem batine, nema veze, znači da li mene neko dirao, bukvalno se nikad nije bavila mojim osjećanjima i šta se dešava sa mnom mimo kuće.
Tako da ja od tad nosim, pogotovo zamjerka kad sam dala me babi. Kad se moj brat rodio i to je od tada. I nosila sam to u sebi da je mnogo loše biti žena, zato što muškarcima može dosta toga da bude, a pošto sam ja žena, meni ne može da bude, jer sam odrasla u takvoj sredini Crnoj Gori gdje su drugi običaji, tradiciji, gdje se mnogo više vrednuje muško dijete od ženskoga. Da, i to. Eto, sad mi dolazi mi odgovor na vaše postavljeno pitanje od malo prije. Hvala ti. Ali je sjajno, mislim, Marija me stvarno oslobodila. Ja kao sad da me neko pušti iz kaveza, kao papagaj kad ga pušiš i on leti na sve strane. Eto, tako, u takvoj sam fazi došla. Bravo mi je. Super, super. I radit ćemo, pa će mi ona vratiti tretman sutra, preksutra. Ja imam vremena, pa posle opet neću sigurno par dana biti slobodna, imati slobodno. Ali ću se ja javiti opet sljedeći webinar da budem, da ovde vežbam dok se ne upustim. Marija, nego ti bi nešto još dodala iz tačke gledišta procesora za taj tretman? Pa velike uvide imala koji su se na kraju kod mene pokazali. Da smo imali slična iskustva. Ja sam sad tek zbunjena. Bilo je više na energetskom nivou, ne mogu da sam to stvarno osjetila, svaku njenu emociju, sve, čak i taj bol je ja nikad nisam imala taj bol u leđima, to je to sad toliko neki grč, ja kao da je sišlo 100 tona sa mene tereta i kao sad nije rastrećenje, nego je kao u grču sam. Tako da još procesuiram, ne znam ni ja, nekako ceo ovaj tretman sam se osjećala nekako čudno. Dobro, malo mi je bio pritisak zato što dosta stvari nisam znala ni šta radim, ni kako treba da radim. Ja sad sam saznala šta treba, sad vidjet ćemo ako da ću uspeti sljedeći put da to odradim kako treba. Ali rezultat je okej. Da, sjajan rezultat. Sad sam se još nečeg sjetila da sam ja većinom bila ta koja je gledala da udovoljava drugim ljudima oko sebe i gledala sam da su moji roditelji zadovoljni, šta će okruženje da kaže, u kome živim, da se ja njima predstavim, da su oni zadovoljni, a zanemarila sam svoje potrebe, svoje želje i ono što ja volim. A da, ta odbačenost zbog napuštanja, ona je rekla ja sam to sve uradila, ne bi li moja mama rekla, srećna sam i zadovoljna, da. Da bi napokon izgovorila ja sam srećna i zadovoljna. Sad sam srećna i zadovoljna. Da. Osjećam da je bio baš tretman. Sjajan rad i ja sam baš onako divnih osjećaja, tako da još uvijek me to drži. To je najvažnije. Sjajna tehnika, sjajna metoda. Da, Marija, zaboravili smo da kažemo šta sam ja rekla sebi, jel tako, za 12 godina. Ona je rekla da je njoj počelo sve da se dešava i da se mijenja u životu kad je počela da se bavi psihoterapijama i ovom vrstom tretmana. I tad je krenulo sve da se mijenja i da su joj odjednom došli novi ljudi i većinom je okružena sa stručnim licima i sa stručnjacima. Da, i to sam Marija rekla. Imala si predivnu komunikaciju sa unutrašnjim detetom, sa tvojom malom. Takav je fenomenalno šta je sve rekla, ja sad nisam uspela sve da zapišem, ali je imala stvarno monolog koji je direktno njoj. Trebalo je vremena da je se direktno
obrati, ali Da. baš je bilo onako wow. To mi je Jeste, ostavilo rekla sam joj, žao mi je što sam te zapostavila, sad ću u budućnosti više da se bavim tobom, da ti udovoljavam, da ti kupujem, da ti pravim iznenađenja i da si što više vesela, nasmijana i da što više ideš da šetaš, da se družiš sa drugim ljudima koji ti prijaju. Da, to si me se obratila. Da, ali si mnogo još lepše si to bila, i rekla si, obećavam ti da ću da ću od sada da radim to, baš si onako bila direktna. I baš sa uverenjem si to pričala. Dala si je veliko obećanje. Ništa, hvala vama puno što ste to podijelile. Da, bilo je dosta uvida je bilo, baš je bilo dosta. Bilo je intenzivno sve od početka do kraja. U pravu si, Biljana, da, bilo je baš dobro. Da, nego što sam pod utiskom, pa kad sad razmislim, baš je bilo toga dosta. Bilo je tu dosta informacija i što sam vidjela, što sam ja radila, da nisam svjesna da radim, mislim, sebi štetim i škodim, a onda sam dobila nove informacije šta bi trebalo u budućnosti kod sebe da promijenim da bi došla do toga nečega što želim. Jer na ovaj način ne može, definitivno. Ali je bitan taj osjećaj da se čovjek oslobodi toga, kad se oslobodi toga osjećaja, definitivno njemu su vrata onda otvorena za te ostale želje koje ima i ciljeve. Apsolutno. Tako da, Marija, mnogo ti hvala i hvala tebi. Hvala ovoj tehnici. Da, Ona rješava mnoge stvari. Hvala Marija i Biljana. Hvala i vama. Sada slušamo druge. Dobrodošla Nataša i Miroslav. Koju temu ste radili danas? Uloga žrtve. Osjećam tugu jer sam u ulozi žrtve. I kako se osjećaš sada nakon tretmana, Nataša? Malo te nešto slabo čujem, moram priznati, ne znam zašto. Izvini, kako se osjećaš sada nakon tretmana? Pa, iscrpljena pre svega. Dugo je trajao tretman i bilo je intenzivno, ali sam dobro. Mislim, osjećam da sam dosta toga rešila. Uvidi su bili izuzetni, supervizori, imali smo tri osobe su bile supervizori i bile su jako korisne. Miroslav je onako sporije govori i ja sam dosta brza po prirodi, malo sam tako brzam uvek, ali u suštini i onda kad on tako malo sporije govori, kad sporo mi je bilo, međutim u suštini mi baš to izgleda treba. Treba mi ta njegova sporost da ja dođem do ovih uvida pravih, tako da mislim da je odlično i ne znam sa šta bih još rekla. Zanimljivo je to da možda je glavni uvid bio zašto ja igram ulogu žrtve zbog događaja u detinjstvu, gde sam pokušavala da pomirim roditelje koji su imali te situacije svađe i onda sam mislila da sam ja ta koja moram njih da mirim i da sve rešavam i onda sam to prenela na ceo svoj život. Pa sam na neki način, bar ja to tako vidim, izazvala situaciju u životu da sam samohrani roditelj bila, znači opet sve sama sam radila. Trenutno sam isto u nekom sličnoj situaciji. Tako da je to izgleda bila moja projekcija na ceo svoj život. Evo sad do toga sam došla. To mi je nekako glavni uvid. Bilo je još drugih zanimljivih uvida, ali eto ne bi dužila, to bi bilo to. I koju mogućnost vidiš sada za sebe i za svoj život
kad si to riješila? Pa ja mislim da zapravo će mi to omogućiti da i ovu situaciju u kojoj sam trenutno se nekako sve to lakše rešava i bez toga da moram ja 100% da se angažujem, nego da malo možda se relaksiram i u toj situaciji, a samim tim i u sledećim životnim situacijama da to bude drugačije. Eto to. Mislim. Hvala ti. Hvala. Miroslav, iz tvoje tačke gledišta, kako je, šta želiš da podijeliš? Pa ja sam se trudio da što više izvučem iz Nataše. I sad neki zaključak kad gledam tu, dosta puta je navodila kao žao mi je iz tih meta pozicija i iz njene pozicije. Uglavnom, žao mi je i osjeća neku krivicu, pa bio preporučio sljedeći tretman na tu temu. Osjeća krivice? Osjeća krivice i žao vam je puno i svima je drugima vas žao, tebe žao. Aha. Dobro, zanimljivo, zapisat ću. Zapisat ću to. To mi sad, to mi je nekako došlo. Nadam se da sam pomogao Nataši u nekom. Ne, odlično, ja sam trudio koliko. Ne, izuzetno mislim. Znaš da izvučeš prepoznaš stvari i onda na tom insistiraš, tako da... Da je to cilj, ne samo da se pročita sad. Da. Da, ali to je iskustvo, ali neka sklonost. Čovjek neko to ima, neko nema, ali iskustvo. Ja bi dodala, pošto ponekad sam došla u sobu da pogledam, mislim to sad trebala bi da imaš puno energije, taka je praksa. Sad ne znam, možda je to jer je ponekad kad su te teške teme je ponekad tako, ali trebalo bi da onda kad prespavaš to da se baš bolje osjećaš. Druga stvar je možda da nisi bila sasvim autentična, ili treća stvar, Miroslav, što sam vidjela, sad ne znam rekao si da su supervizori pomogli, ali jedna osoba se ti je upetljala i nije bilo baš po skripti. Tako da odličan si procesor, vjeruj u sebe i nemoj da pustiš da ti neko solfira neka pitanja koja nisu po skripti, jer se može možda to dogoditi što se dogodilo, da je Nataša da se osjeća, kako se rekla, umorno, jel da? A treba se osjećati puno energije, jer u suštini kad se ta energija oslobodi koja se upotrebljava za potiskivanje tih potisnjenih sadržaja, onda bi klijent trebao biti na kraju tretmana pun energije. Ali to se dogodi tad kad se radi to tačno po skripti, tako da nemoj dozvoljavati sljedeći put, kaže izvini, to nije po skripti, ja to neću raditi. Mogu još da pitam Od posmatrača se malo upetljao. Za supervizore, vjerujem, mislim ne znam za supervizore, ali neko od osoba se upetljao i nije bilo baš tamo u djetinjstvu. Da. To baš sve po skripti. I to ne valja, to nema smisao. Ok, dobro. A sada pitam, pošto kad smo počeli drugi krug i kad smo došli do emocija, tu je Nataša osjetila jako bol u grudima. Sad ne znam, možda bi Nataša mogla da kaže nešto o tome. Tako je. Odjednom sam osjetila bol u grudima, koji je pratio me, ti si onda čitao i onda je to je jenjavao je taj bol, ali to me je baš iznenadilo, nisam to nikad doživjela. Da, onda Miroslav, pitaš kad se to nešto javi, pitaš šta to tebi predstavlja? Šta je to? Pitao sam ja, rekao, koju emociju osjeća, ona nije prepoznala emociju. Samo bol. Samo bol u grudima i ja sam joj rekao 2-3 puta da udahne i da proba da izbaci tu bol.
treba je doživjeti, ali pitaš je šta ta bol tebi predstavlja. I iznenadit će se šta sve izađe ponekad. Tako da možeš i sada, Nataša, kad legneš, da se pitaš šta ta bol meni predstavlja i možda će ti izađe neka nova tema. Dobro. Jer to je, svi imamo drugačiju simboliku, svi ima sve nešto, mislim, za tebe nešto to drugo znači nego za mene ili bilo koga drugega. Tako samo ti znaš šta to tebi znači, ta bol. Ali svi odgovori su već u tebi, jel da? Tako. Znači to se dešava, jel? U drugom krugu, jel bilo slučaj da se desi tako? A to Kad je se to u drugom krugu, pa da, mislim, desi se, i onda si naboje, uglavnom je ispao, mislim, doživjela je Nije bilo naboj, ali kad smo došli do emocije, da sam joj čitao emocije, kaže, pojavilo se bol u grudima. Baš jaka bol u grudima. Oštra bolna. To. I ja sam je pitao da Ja sam se iznenadila pa sam to rekla. Miroslav, kad mi je pročito sve u vezi emocija i senzacije u telu, onda sam ja rekla moram samo da ti kažem to. Ja sam je pitao da može da prepozna koja je to emocija, kaže ne samo bol u grudima. Da. I onda smo probali to da udahnemo i izdahnemo par puta i počelo da se smanjuje, jel? I dalje je trajalo, skoro do kraja dok se čitalo i onda pred kraj je već jenjavilo i onda smo još koji disali i onda je prošlo. Sad ne osjećam ništa. Ništa, onda samo na kraju je pitaš ako je ta bol još tu ili nije, to je jedno. A u svakom slučaju pitaš je, kad se ti nešto tako javi, pitaš je šta to tebi predstavlja. Šta je to? Šta to tebi predstavlja? I onda će ti davati odgovor i ideš dalje, mislim, proizađeš, mislim, vidiš šta ti kaže i onda vidiš šta da uradiš sa time, šta da, ne. Tako da, to je to. A na kraju onda je pitaš još jednom, recimo, da li je ta bol još tu ili ne. Svakako treba da se naboj skine iz toga, ne. Da. Tako da. Fenomenalno inače. Bi još nešto da dodate? Pa Nataša, ako je meni je okej. Korisno, stvarno je bio korisno. Mislim, iz ugla mog kao procesora, a za klijenta to je posebno. Zanimljivo jako, da. Puno sam naučila, hoću da kažem. Ništa, hvala vam puno, Miroslav i Nataša, i vidimo se sljedeći put. Hvala, zdravo. Dobrodošla Tanja. Dobro večer. Strahinja je izašao iz webinara, pa možda će se vratiti opet da i on podijeli utiske kao klijenat, ali ajde da ti podijeliš utiske kao procesor. Koju ste temu radili i što bi podijelila s nama? Radili smo temu osjećaj straha zbog mogućih grešaka u poslu i u radu. U principu se to svodi ne samo na strah, ali on je bazičan ovdje, nego sama nemoć i strah od kritike, da nešto ne pogreši, da neko to ne iskritikuje, ne manifestuje nezadovoljstvo. Svu tu emociju i straha i krivice, besa na samog sebe ujedno, nemoći, nesigurnosti, zabrinutosti i anksioznosti, on nosi još iz perioda kada je bio dete. To je kad je bilo, od oca je to poneo sve. Najgore što je on tu tada, u tom periodu odrastanja do 7 godina, dok posle toga izgubio oca, nisam ga pitala kako i šta. Vjerojatno mu je preminuo ili se nešto desilo sa tatom. Znači u tom periodu on je samo od oca doživljavao kritike i grdnje. Imao strah da mu bilo šta kaže, da mu se bilo šta obrati, da mu bilo šta podeli sa njim, jer ga je otac tukao, bio veoma strog, nije iskazivao nigde svoju ljubav roditeljsku.
to je, mislim, vjerojatno taj normalan, mislim, normalno nenormalan period od dosta nas koji smo preživjeli, gdje su roditelji smatrali da treba strogoćom da se vaspitavaju deca i da je to jedini način. Od tada on nosi čak taj osjećaj slabosti, ali i prezir prema tom osjećaju slabosti u sebi. Jer je, upravo mi to rekao u razgovoru nakon tretmana, da je on zapravo naučen da ne sme da bude slab i ne sme da nosi nikakav strah i ne sme da pokaže ni slabost, ni strah, ni nemoć. Ništa to ne sme da pokaže, jer to je za preziranje. To su ti uvidi do kojih smo mi došli kroz taj tretman. On je sam to došao, ja sam ga samo motivisala i vodila. I na kraju, kažem samo, i to sam mu rekla, jer ja idem i u tu opciju da uvedem neku biljku. Ovdje je bila smokva u dvorištu. On je čak tu rekao da smokva misli da nije dorastao problemu. Koliko to daleko ide. Znači nema samopoverenja, nesigurnost u sam sebe. Ceo život to nosi, a ne sme da pokaže, da iskaže da on negde možda nije kompetentan, što je sam rekao tokom tretmana, da se osjeća da nije možda kompetentan da završi posao koji je započeo. I on to nije smeo ni sa kim da podeli. Čak i taj rođak koji mu je taj posao i doneo, namestio, tako da kažem to što bi se reklo kod nas po-srpski, on nije čak ni njemu smeo da kaže, da podeli sa njim, da možda može da se desi da on tu nešto neće znati da uradi. Jer da mu je rekao, taj rođak bi vjerojatno izašao u susret i pomogao mu nešto ili našao nekog drugog da mu pripomogne da to završi. U tome se radi. Znači on čak nije, evo ja se nadam da od posle ovog tretmana neće imati taj problem. On do sada definitivno nije mogao čak nikome da kaže da eventualno nešto ne ume ili nije sposoban baš tako da uradi kako se to očekuje od njega. Poenta priče je da je sve te naboje kroz tretman skinuo. Dobro, ostalo je tu bilo naboje na tom identitetu žrtve koji on definitivno nosi kroz ceo život i spasioca. To je se od mame pokupio. I progonioca, da. I šta je tu još ostalo? Da, to u vezi tata je ostalo isto za drugi krug. To smo isto radili u drugom krugu. Jer to ga je izgleda najviše progonilo i opterećivalo kroz ceo život. To sve što je od tate poneo, dobro, bilo je tu u školi ta priredba gdje je on zaboravio, ispričao je recitaciju, nema pojma, ne može da se seti, nikad ne mogao da se seti kako je ispričao recitaciju, jer se plašio uopšte da izrecituje, plašio se tih ljudi koji su tu sedeli i to, ali sve to potiče iz tog perioda odrastanja sa tatom. To je taj glavni period gdje je on najviše pokupio svega ovoga što nije koristilo njemu ni jedan moment. U svakom slučaju došli smo do stanja mira i na kraju je oslobodio bukvalno sve te naboje. Bukvalno je skinuo sa sebe sve i rekao je sam da sada osjeća samo mir i da će sutra sebi da kupi nešto da se počasti. Eto to. Ja sam samo rekla da je danas je bila sam pogrešila čak i datum. Prvo, sutra je 16. septembar, rekao sutra moraš da kupiš nešto sebi, obećao si sada. Nadam se da će to da ispoštuje. Eto. Ja sam u celini zadovoljna tretmanom jer smo došli do tog pozitivnog stanja. Ja sam rekla na kraju da taj osjećaj straha sam po sebi ne treba da se poništi, nego samo da se ne manifestuje u situacijama gdje on nije zdravorazuman. Nego da jednostavno strah kao strah postoji kao emocija da će se manifestovati u nekim situacijama gdje ti treba da osjećaš strah i da se pobegneš ili skloniš i nešto uradiš za sebe. I on je to naravno shvatio i kroz tretman i na kraju. Eto. To je ono što imam da poručim i zadovoljna sam veoma sa ovim tretmanom sada. Trajao je malo duže, nisam očekivala, ali ok. Prihvatam. Hvala ti puno. Hvala ti. Hvala vam. Hvala vam svima. Ćao, laku noć. Tebi naročito. Laku noć. Laku noć, Miroslave. Čekamo gulaš. Dobrodošla Milka i Miloš. Koju temu ste radili danas?
Moja tema je bila strah od neuspeha sina kod polaganja ispita. I kako se osjećaš sada poslije tretmana? Jao, ja se sad htjela tako prije lepo tretmana? osjećam, relaksirano, iako je baš kasno. Ali mislim da uopšte nisam umorna i nisam ni pospana. Baš osjećam rasterećeno. Drago mi je da sam kopala duboko i da sam zaista, čini mi se sigurno sam 100% da smo našli pravi uzrok ovog mog današnjeg straha, odnosno teme na kojoj smo radili. Znači, vidjela sam tu malu devojčicu u mraku koja je bila sama i ostavljena i uplašena i drago mi je da smo se danas mi spojile i mnogo uvida sam dobila, mnogo uverenja. Shvatila sam otuda ide taj moj strah, ta kontrola, ta briga prevelika, prestrašenost. Koliko sam samo energije gubila na tim stvarima, a to mi ništa ne treba. Baš onako veliko olakšanje sam doživjela ovim tretmanom. Hvala Milošu, jako on to lepo vodi. Mi smo otprilike početnici, ali stvarno fer je zaista jedna moćna tehnika i toliko daje, toliko oslobađa. Pa činite moćno me upravo to što sam ja vidjela, da 20 godina tu stariju verziju sebe, tako postojanu, jaku, moćnu, sigurnu u sebe. Pa eto, to stvarno ova fer tehnika daje. Ti polagano, radeći na sebi, gradiš sebe baš onako kako želiš i kako zaslužuješ, kako trebaš biti. Ne znam, stvarno hvala. Hvala na ovom božanstvenom uvidu i ovako doživljaju. Baš sam onako i srećna i rasterećena. Idemo dalje. Da li bi izdvojila neke uvide, znači šta si sad osvijestila iz razine nesvjesnog, što nisi bila u mogućnosti da iz svjesnog uvidiš? Pa ja sad ne znam baš tačno koji su u vidu da moram da kontrolišem, da ne smem biti opuštena. To su bila uverenja tvoja. Uverenja, da. Šta mi je, ajde Miloše, pomozi mi, šta mi je bio uvid, ne mogu, ja sam sad skroz meni mozak već u fazi relaksacije. Ok, onda da te pitam koju mogućnost vidiš sad za sebe i za svoj život kad si to riješila? Pa mogućnost da dalje radim na sebi, da napredujem, da skidam te konflikte koji mi ne služe, te naboje, postajem jača, energetski jača, emocionalno jača. Mogu da biram šta hoću, šta neću. Mogu da se plašim, ali da to bude onako kratak strah, ako je racionalan i normalno je da budeš nečega strah, a ne da budem ceo život uplašena nečega i samo tražila situacije i ljude koji će mi davati strah. To mi više ne treba. I uspjela sam, jako sam uspjela, zahvaljujući Nataliji, da uđem u taj strah i da ga prihvatim kao da, strah, ali plašila sam ga se, a ovaj put sam ja ušla u njega i stvarno mu dozvolila, prihvatila ga i dozvolila da ode. I koju sam ja senzaciju, da evo sad mi je to palo u sjećanje, koju sam senzaciju imala kad je taj strah prosto ne znam kako, on je bio deo mene, ali je ne polako, izlazio iz mene, ja sam to osjećala kako on ide. To je baš onako bilo, eto to mi je isto tako upečatljiv osjećaj bio.
I eto, to je to. Eto, Drago mi je da si oslobodila jest. Anabu iz tog straha. A Miloš, šta bi ti rekao iz tvoje tačke gledišta kao procesor? Ja kao mladi procesor i tek početnik, moj je glavni fokus bio, znači zadatak je uzet i zadatak je uspješno završen. To je moj jedini glavni fokus bio. I uz pomoć Natalije, koja ima nekoliko dobrih tehnika za mene za preuzeti. To sam sad uvidio, neki sam prepisao, ali nisam dovoljno prepisao. Znači, sljedeći puta opet novi zadatak i sa uspješnim završetkom. To mene sada jedino što me interesuje, da uspješno završavam zadatke i da učim od drugih procesora. Tu je moj glavni fokus. Samo to. Znači, faktički ko vojnik. Zadatak se prihvata i zadatak se uspješno završava. Da, bravo, da. Jeste završeno uspješno. Vrijeme mi je svejedno, malo sam sada isto naravno da budem iskren, umor primjećujem, ali ja osjećam takvu lakoću da sam završio zadatak uspješno. To je najglavnije. I da sam koju pametno naučio od ovih procesora koji su nas nagledali, to je moj cilj. Jednostavno i efikasno. Jednostavna formula, nema tu ništa, znači ko želi ovo da uči, da ljudima pomaže, ja to gledam kao hobi, ali imam potrebu da svoja iskustva kasnije, znači prvo da naučim i onda je to jedini fokus, jer da ja stavljam na druge stvari fokus, još sam ja frišak, to je moja tačka viđenja. Znači, ajmo uzeti da završimo do kraja kako treba i onda kasnije će doći te druge stvari. Znači, faktički ja sad gledam ko kombaj kad naiđe i onda on sam ispred sebe sve melji. Nemeš mu pobjeći. Imaš puno energije, da. Da li je kod posmatrača ako želi još nešto da doda? Natalija možda? Ko da sam zaspala. A nisam, šalim se. Hoću samo da popravim Miloša. Nisu to bile tehnike Miloša, to je bila tehnika Fera. Samo su bila pitanja i podpitanja kada, na primjer, klijent nešto ne razume ili da mu pomogneš da ga uvedeš što bolje u meta poziciju. Znači, to su ta podpitanja kako da dođeš do pravog odgovora i u tome se radi. Ti si se malo loše izrazio, da ne misli da sam ja tu neke druge tehnike upotrebljavala. Ne, taman posla. Znači, to je bilo to. Dobro, on kao početnik dobro se snalazi, samo tu kupu salatu od listova, ja bi ti samo preporučila to uzmeš jednu svesku, A4 i da, znači, list po list i onda ne možeš da pogrešiš. Onda se samo vratiš na početak i ideš redom. Eto, to je moj savjet tebi. Mislim da bi se bolje snašao i da ide brže. Milka kao klijent bila je super. Tako da, eto, pomagala sam, kažem, gde sam vidjela da treba. I prva slika je bila, rekla je, bila je 5. razred. Do vezinjenog učitelja. Ali sam ja onda sam je pitala koju je emociju osjećala, rekla je tugu i ne znam šta još. Ali nismo dobili... Frustrirana sam bila. I onda sam je išla da vidimo u detinjstvu gde je osjetila strah. I onda je došla ta druga slika, tako da smo, eto, došli do uzroka tog straha od mraka. Ja. Išla bi ja tu dalje, bilo bi tu još dublje, ali nisam htjela, pošto bi se produžio malo duže tretman. Tako da ima tu još nešto što mora tu da čeprkaš
u tom strahu mora nešto da postoji, od čega si se ti plašila. Ali ja se nisam mogla setiti šta je. Jednostavno. Ja. Ok. Milkina strah i briga me čini da je nju dovela do toga da je ona, koliko sam ja primetila kroz tretman, da je ona preuzela svu odgovornost na njena pleća. Jer kad je bilo u pitanju muž, on je rekao da kao i on osjeća neku brigu, ali ne toliko kao ona. Pa zašto? Pa zato što on zna da je ona preuzela svu odgovornost na sebe. Da. Eto, to je moj neki uvid. Šta još? Ti nisi od majke dobila vrednovanje i podršku. A što je bilo interesantno da i tvoj sin, kada smo ga pitali za potrebe, isto je rekao da podrška, nepodržanost si rekao, a to je ta podrška. Da. I da mu verujem. I poverenje. Da mu verujem, da. Jeste, da. To su ti uvidi koje sam ja zapisala. Mislim, evo s moje strane pa ti vidi, jel to rezonuje sa tobom? Jeste, odmah sam se sjetila. Ali zamisli to, ja od moje mame nisam i ja to ne dajem detetu, vidite. A prenosimo vruć krompir s kolena na koleno. Ja. Da, pravi uvid. Hvala Tantali. Da, i šta mi je bilo fascinantno kada je ušla u poziciju Boga? O da, jao. Kada je ušla u poziciju Boga, koji kez, koji osmeh na licu. I kad je trebala da izađe, ona je rekla, ja ne bi izašla iz ove pozicije. Da, toliko sad se lepo osjećala. Da. Uživala. Da. A mi jesmo u stvari jedno, ja to osjećam. Ja. I tu sam uskakala da pomognem Milošu, da mu pokažem kako se klijent uvodi pravo u metapoziciju, a ne ono, aj sad uđi u metapoziciju Boga. Tu sam zapisao tebi, hvala. I sad klijent ulazi u metapoziciju Boga. Kako, šta? Ko je vidio Boga? Nije vidio niko. A zato se kaže, ajde sada zamisli Boga onako kako tebi odgovara. I odmah dođe slika. Baš onako kako njemu odgovara. I to je Bog je za svakog drugačiji. Da. Neko kao siluetu, neko kao svetlost, neko kao... I onda lakše uđe klijent u metapoziciju. Šta sam još ovdje zapisala? Ništa, to je to. Nema više ništa. Bilo mi je drago da sam tu i da sam pomogla i da sam tu i da pomažem svima. Tako da eto mi kao procesori sve što znamo prenećemo vama, da vama bude lakše, da i vi naučite isto koji mi. Tako da puna podrška od nas. Hvala. Natalija, s moje strane tebi hvala od srca i ako Bog da i sljedeći puta opet budeš tu, kad budeš čula sam, ja ću opet doći. Mislim da budem procesor, tako da ti opet nagledaj i da još koje fair potpitanje nauči uz tebe. Nema problema, tu smo da pomažemo jedni drugima. Hvala. Hvala. Hvala vam svima. Hvala Miloše tebi još jednom, hvala Natali. Bilo mi je zadovoljstvo sa vama raditi. I meni s vama. I meni također. I mislim da sam se lepo i otvorila i jednostavno sam bila autentična. Da. Samo da napomenem. Pogotovo kad je bilo šta nećeš da otkriješ. Pa nemam šta ništa da otkrijem. A šta sam otkrila, molim te? Kad sam rekla, ajde. Šta ne želiš da otkriješ? Pa nisi željela da otkriješ da si slaba. Jao, pa da, pa nije mi došlo odmah. Ja sam rekla, samo autentično. Da.
Ja. A kako se sad uopšte ne sjećam odgovora? Zašto se sad ne sjećam ničega? Jer Zato si što sam opijena sa Ne ovim trebaš da se sad. sećaš. Zato što se sve integrisalo. Šta imaš da se sećaš? Ne, a ti koji su mi zanimljivi odgovori, uvidi, to tu, i ništa se ne sjećam, Natalija. Ja. Pa kad ti bude Miloš poslao zvučnu poruku, onda ćeš imati sve. A to je znak da se sve integrisalo i da je stvarno se sad Da. otišlo ono što ne treba da bude. Ja. Dobro. Ništa. Samo da Odlično. napomenemo da ne treba da bude Bog u pitanju, može da bude univerzum, energija, kako za svaku... Da, ko u šta veruje. Da. Tako da može stvarno sve, ne treba da se vjeruje u Boga da bi se tehnika radila. Ja. Hvala predivni ljudi. Hvala tebi, Katja. Hvala i tebi, predivna Katja. Laku noć svima. Laku noć. Laku noć, prijatno. Ćao. Ćao.